جارکه دنباش تماشوان نهجا بولتنا نوچه دمجمه 6 دست بید که ده دست بید که دجی سر نوچه. رجب طیب اردوغان سروک ترکیه پیشبینی راگهاندنا دور آرام ده چند مهبه ده دکه. جبو کم کرنا هجمونا ایرانی ریوبریا دونالد ترامپ سروک امریکا هزر لمانا هزن خوال سوریه دکه. جیمز جیفری شانده امریکای تایبج با سوریه گهشته ترکیه و پروسه وکشانه و ورگوتو بشکرین. یکیتیا اروپا ناوی سوریه و چند ولاتکی دن خسته ناوا لیسته ولاتن کو پشتوانیا تروره دکن. جارکا دیس لاو پشتی بحث کرنا دوباره وجاندنا ریکفتنا ادانا جالی ترکیه و ایرو رژیم اسد رازیبونا خواه لسر اکتیف کرنا و ریکفتنه دا روسیه جدبینه او ریکفتن هیجی بردوامه. رژیم اسد تکزیل سر پابندبونا و بریکفتنا ادانا دکه به مرجع کو سنوری دنابرا سوریه ترکیه دا وگره وکی بری. ایرو برپرسه که دو وزارت در و یا رژیم اسد دا گود حکومت رژیم اسد هیجی پابند بریکفتنا ادانا. کودگل ترکیه امضا کربو جبون هشتنا تروری به همیشه وینوی جالیه هر دو ولاتان و پشتی کو سروکی ترکیه راگهاند بود دویر کفتنا ادنا وره وجاندن. رژیم اسد آلیه ترکیه تومتبار کرد که رکفتنا ادنا بن پیکری بو و گوتو بو هر وجاندنه که جویر کفتنه را دوی روشه لسر سنوری هر دو ولاتان وگرینه وکی بره و دوی هزین ترکیه جسوریه وکشن. روژا پنجشنبه سروک ترکیه رجب طیب اردوغان راگهاند بو که دوی ریکفتنا ادنا که دنابرا ترکیه و سوریه دا ده سال 1998 هاتو بو امضا کرن جارکی دن وره اکتیف کرنو و جاندن. سروک ترکیه دو گوتارا خود اشکره کربو که چما رامن ترکیه ین داگیرکریه ده سوریه دا نینو تنه هزین ترکیه با آرمانجن مروی ده سوریه دنه آرمانجا وی به دست و آنینا اولهی جبو خلک سوریه. جالی خواهجی وزیر دروی روسیه سرگی لاوروف ده روژا اینه راگهاند کو روسیه دبینه ریکفتنا ادنا یا کو سال 1998 دنابرا انقره و شامه ده هاتبو امضا کرن هیجی بردوام و اکتیوه و جخوا کوکا وی ریکفتنه او بو کو ترس و مترسیه لسر سنوری ترکیه نهیله. جالی خواه سرکرده چکدارین یپگ سیپان حمور راگهاند بو کو دانستاندنین وان برژیما اسد را وی بده دمک نیزیک ده دست پی بکو هلویستا رژیما سوریه دوی درباره ده ارینی بو. به وی آوایی اگر رژیم سوریه راضی به بلسر دوباره وجاندنا ریکفتنا ادنا به ترکیه را او به وی واتهیتی که ده رژیم سوریه جاره که دن هر کسی که گریدای پککه و چکدارین وی را دستی ترکیه بکه یان جه خاکا خواه در بخینه. ده دم بیده ده دیار با که رژیم سوریه و ترکیه وی چه بکن درباره چارنویسا پککه و پیاده و وجاندنا ریکفتنا ادنا ده. گلو جاره که دن ده رژیم سوریه به هرزانی پیاده و پککه بفروشه ترکیه اپرسیار دیش دمیره بمینه. سروک ترکیه راگهاند که او پیشبینی دکه که ده چند مهبه ده دوره آرام لسوریه وره راگهاندن سرباری که ترکیه هر چاره سریه که بی سرپرشتی و دستیوردان ترکیه ده به ردد که. سروک ترکیه راگهاند کو او پیشبینیا آلیکاریا هفپیمانان دکه ده درباره درستکرنا دوره آرام لسوریه اگر نا ترکیه نچاره به تناخواه دوره آرام لسوریه را بگینه. رجب طیب اردوغان سروک ترکیه ده جباجار اردرومه ترکی راگهاند کو او پیشبینیا راگهاندنا دوره آرام ده چند مهن بیده دکه سرباری کو او لگل ویکیه کو هفپیمان ترکیه آلیکار بنده راگهاندنا دوره آرام ده لسر سینور ترکیه به کردستان سوریه را. سروک ترکی دازانین کو اوی لگل دونالد ترامپ سروک امریکا مجارا دوره آرام لباکور سوریه گنگشه کریه و او لحب هاتنه کو کوراهیا دوره آرام و 32 کیلومتر به و درجاهیا و 406 کیلومتر به. او یک پشتی کو دونالد ترامپ سروک امریکا بریارا وکشانا هزین امریکی جسوریه درخست. هر دوی درباره ده سروک ترکیه به اشکره نرازی بونا خواه لسر پیوندیا دنافبرا امریکا و چکدارین به سر پیاده و ده درباره شر رخستنا داعش یا تروریست آنی زمانو گود گوالات وی به تو آوائه کی رازی نابک و چکدارین به سر پکگه و لکردستان سوریه بمینه و او به هیویه گوالات هف پیمان جه ترکیه را تنه پشتوانیا لوجستی بدن ترکیه و ترکیه بتنا خود کاره دوره آرام لسر سینور خواه به کردستان سوریه را بگهینه. سرباری
کو تورکیا هر چارەسەریەکی لەسەر سینۆرê xwe red dikin eger ne bi destwerdان û serpereştiya Tirkiya be. Di vê derbarê de cîgirê serokê hevpeymana niştîmaniya opozisyona Sûrî Abdulbasit Hemû ji arkêre got ku Tirkiya bi tu awayekî nikare bi tena xwe devera aram rabigihîne û di vê rezamendiya Rûsya û Amerîka bistîne ji berî ku her gavekî bavêje di derbarê devera aram de li Kurdistana Sûriyê. Ajansa Sky News ragihan ku îdareya Donald Trump dixwaze hêzên xwe li bingeha leşkeriya tenef li parêzgeha Dêrazorê li başûrê Rojhilatê Sûriyê bihêle ew jî da ku rêgiriyê li berfirehbûna hejmûna Îranê li Sûriyê û rêgirîkirinê lê şanda çekên Îranê bo Sûriyê bike. Roj bi roj û Amerîka sînaryoyên nû ji bo vekşana hêzên xwe ji Sûriyê da dirêje û Pentagona Amerîkî jî dibêje ew ê hêzne bejayî û asmanî bişîne Sûriyê de ku ewlehiye ji bo proseya vekşanê debîn bike. Lê ajansa Sky News sînaryoya mane hêzên Amerîkî li Sûriyê eşkere kir. Lê gorî nûçeyeka Sky News de demenheda îdareya Donald Trump serokê Amerîka got û bêjiye li ser pirsa mane hêzên Amerîkî li Sûriyê dike û ew bîroka bi cidî li ser hatiye rawestandin ji aliyê îdareya Trump ve. Ajansa Sky News ragihand ku îdareya Donald Trump dixwaze hêzên xwe li bingeha leşkeriya tenef li parêzgeha Dêra Zorê li başûrê Rojhilatê Sûriyê bihêlê ew jî da ku meşqê bi hevpeymanên xwe li dijî rêxistina terorîstî ya Daişê bike. Herwiha ajansa navhatî got ku her çanda Amerîka biryara vekşana hêzên xwe ji Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê de ye. Lê îdareya Donald Trump serokê Amerîka da ku rêgiriyê li berferehbûna hejmûna Îranê li Sûriyê û rêgirîkirinê li şandina çekên Îranî bo Sûriyê bike, mijara mane hêzên xwe li Sûriyê gotûbêj dike. Sean Robertson cêgirê nivîzgeha ragihandina Wezareta Berevaniya Amerîka doh ji ajansa Novosti ya Rûsî re ragihand ku Amerîka derbarê demê destpêkirin û bidawî hatina proseya vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê tu zanyariyan eşkere nake û eger heye jmareya hêzên Amerîkî li Sûriyê kêm û zêde bibe. Ji ber rêgirîkirinê lê vegera Daişê û berferehbûna hejmûna Îranê Robertson got ku hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê be serpereştiya Amerîka bi hişyarî hewla cehbicehkirina proseya vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê dide. Wezîrê Derveyê Rûsya dibêje pîwîst e Enqera û Dîmeşq derbarî navçeya aram lê Rojavayê Kurdistanê rêkeftinê bikin û rêkeftineka kevin ji bo parastina ewlehiyê navbera her du aliyan de heye. Dê kongerekê rojnamevanî de Sergî Lavrov, Wezîrê Derveyê Rûsya lê hevşanê xwe yê Meğribî ragihand ku derbarî avakirina navçeya aram li Sûriyê pîwîst e hikûmeta Tirkiya li gel rejîma Esed rêkeftinê bike. Wezîrê Derveyê Rûsya tekezî li ser rêkeftinê di sala 1989 de kir navbera Tirkiya û Rûsya de ku hatiye îmzekirin ku navê wê rêkeftina Adana ye. Li gorî wê rêkeftinê jî mafê Tirkiyayê derbasî navaxaka Sûriyê bibe da ku ewlehî û esayîşa xwe biparêze û Tirkiya dikare wê rêkeftinê cî bi cî bike. Wezîrê Berevaniya Tirkiye û şandeyê Amerîka ji bo Sûriyê James Jeffrey li Enqerayê pêşhateyên dawiyê Sûriye û bi taybet rewşa bajarê min bicê û devera Rojhilatê Firatê gotûbêj kirin. Tirkiya daxwaz ji Washington kir ku peywendiyên xwe bi PYD û PKK re bidawî bîne. Wezîrê Berevaniya Tirkiye Xelûsî Akar ragihand ku Tirkiye dixwaze ku Washington peywendiyên xwe bi YPG û PKK re bidawî bîne. Wezîrê Berevaniya Tirkiye û şandiyê Amerîka bo Sûriyê James Jeffrey li Enqerayê pêşhateyên dawiyên Sûriyê bi taybet rewşa bajarê min bicê û devera Rojhilatê Firatê doh gotûbêj kirin. Di daxuyaniyekê de Wezareta Berevaniya Tirkiye doh roja înê belav kir ku Xelûsî Akar Wezîrê Berevaniya Tirkiye piştî civîna wî bi şandiyê Amerîka bo Sûriyê James Jeffrey re li Enqerayê ragihand ku Tirkiye dixwazê li Amerîka dike ku peywendiyên xwe bi YPG û PKK re bidawî bîne û lezê cîbcîkirina nexşereya min bicê de bike. Herwiha ajansa Anadolya Tirkiye li ser zarê Wezîrê Berevaniya Tirkiye Xelûsî Akar daxuyanî ku Akar di wê civînê de li gel Jeffrey tekezî ser çareserkirina pirsgirêkan li deverê bi alîkariya hevbeş di navbera her du welatan de kiriye. Daxuyaniya Wezareta Berevaniya Tirkiye amaja boyekê kir ku di hevdîtina Enqerayê de Akar û Jeffrey pêşhateyên dawî yê Sûriye û taybet rewşa bajarê min bicê devera Rojhilatê Firatê gotûbêj kirin û Tirkiye goh danê dide yekbûna xaka Sûriyê.
ئەڤە دەمەکە ئەمریکا دبێژە ئەوەی هەفەیمانên xwe di şerê Daişê de li Sûriyê biparize lê Tirkiye li ser zarê serok komarê xwe û berpirsên pilebilind tekez dike ku ew bi tu şêweyî PKK û baskê wê Sûriye PYD û çekdarên bi ser ve qebûl nake wan bi terorîstan pesend dike û dibêje ku ew ê wan li Sûriyê jina bibe. Di hevdîtineka televîzyonî de Mewlûd Çavuşoğlu wezîrê derveyê Tirkiya ragihand ku ew ê li gel James Jeffrey şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê pirsa vekşana hêzên Amerîkî an proseya vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê û navçeya aram û wergirtina çekên Amerîkî ji çekdarên YPG jî gotûbêj bike. شاندەکە ئەمریکی بە سەرۆکاتیا شاندەی واشنگتۆنی تایبەت ji بۆی سووریە گەهشتە تورکیا و وەکە هاتیە ڕاگەاندن پرۆسەیە بەخشانە هێزên ئەمریکی ji Sûriyê wê mijara sereke gotûbêjiyan bê. Di hevdîtineka televîzyonî de Mewlûd Çavuşoğlu wezîrê dervê Tirkiya ragihand ku ew ê li gel James Jeffrey şandeyê Amerîkayê taybet ji boî Sûriyê پرۆسەیە بەخشانە هێزên ئەمریکی ji Sûriyê gotûbêj bike. هەروەها Mewlûd Çavuşoğlu dezanîn ku navçeya aram û wergirtina çekên Amerîkî ji çekdarên YPGên ser bi pêde ve çendên mijarên henûkeyî ku bi rewşa navçeyê ve girê dayîne di civînê de bê werine gotûbêjkirin. Wezîrê dervê Tirkiya got jî heta weke niha tu hûrgilî derbarê avakirina navçeya aram nînin. Lê tekez kir ku pêwîst e her biryarek divê derbarê de werêstandin لەگەل تورکیا هەماهەنگی و ڕاوێژکاری وەرێکردن. Mewlûd Çavuşoğlu gotiye ku nabe navçeya aramiya ku biryara li Rojavayê Kurdistanê were avakirin mîna navçeya Herêma Kurdistanê bê û eger heye pêşniyara 20 mîl li gorî pêşhatiyan û coğrafyayê were guhartin. Di berdewamiya gotina xwe de Oğlu tekez kir ku Tirkiye karê bi tena xwe navçeya aram ava bike û di heman demê de Tirkiya rêgiriye lê welatekî nake eger bixwaze beşdariyê de avakirina navçeya aram de bike. Biryara de serdana xwe de James Jeffrey şandeyê taybetê Amerîka ji bo Sûriyê ji bilî wezîrê dervê Tirkiya li gel Ibrahim Kalên berdewkê serokatiya Tirkiya bicivê. Beriya çand rojan jî Enqere eşkere kir ku peywendiyên nerast navbera Tirkiya û rejima Esed de hene û Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye amaje birêkeftina Adanaya ku navbera Tirkiya û Sûriye de hatî emzekirin kir. Ji ber şer û pevçûnên taxavelatî Efrîna Rojavayê Kurdistanê îro ji ber banga sibehê de grûpên çekdar ketine Amedebaşiyê de û çûn û hatin ji bo çend demijmêran lêkolanan hate qedexekirin. Di berdewamiya afirandina rewşeke ji tevliheviyê û nearamiyê di nava herêmê de û bi taybet li navenda bajêr grûpên çekdar careke din li taxeke bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê bihevketin û pevçûn rodan. Jêderên Xwecehê ji Efrînê duh ragihandin ku şer û pevçûn li taxa velatê Efrînê rodan û rewşek tevlihevî û metirsiyek ji ber wêyekê li cem xelkê Efrînê çêbû û di encama wî şerî de ziyanên canî û madî ketin. Sedema pevçûnan li gor ajansan û alavên ragihandina opozisyona Sûriyê ew bû ku grûpek çekdar ser bi Ehrarê Şerqiyê ve bi mebesta kirîna hin pêdiviyên çek û teqemaniyan derbasî nava ciheke kirîn û firotina çekan bû û nakokî navbera bazirganê Ereb û wan çekdarandan çêbû. Di encam de bazirganê Ereb hata kuştin û birayê wî û çend kesên din jî birîndar bûn. Heman çekdaran beriya wê rojê êrî ber ser nivîzgehekê li bajêr û sê kes birîndar kirin. Sedema wêyekê ew bû ku ew nivîzgeh ji bo hesabên xwe li ser cihê xwe danî bû û ragihandibû ku niha demê cerdeye û firotin hatiye rawestandin. Tevî wêyekê grûpên çekdar yên bi ser Ehrarê Şerqiyê ve derbasî wê cihê bû û xwestin ku bi zorê kel û pelên ku dixwazin dabîn bikin û ji wan re pêwîst bikirin. Ew yek bû nakokî piştre ew nakokî bû şer. Ji alê xwe ve ji dereke taybet ji nava bajarê Efrînê ji arkêra ragihand ku ji berbanga sibê de rewşa hawarçûnê hatiye ragihandin û rêya sereke ya Raco ji taxa Mehmûdiyê ta Dûsayda Rojava hatiye girtin û çûn û hatina xelkê hatiye qedexekirin. Ji ber ku li gor ew dibêjin ku şer û pevçûn hene lê tu kes nizane ta niha ew pevçûn li ku derê ne. Artişa Tirkiye û grûpên çekdar di 18 mijdara sala borî bi operasyonekê ji bo tunekirin û nihiştina grûpên ku bi binpêkirina radibin encam da. Têde hejmara grûp ji wan jî çekdarên El Şerqiyê ji çekan hatin xistin û biryar bû ji Efrînê werin derxistin. Ji ber ku her grûpek xwe wek desaladar dibîne di herdem û demekê de şer di navbera wan de rû didin û bandora wan şeran li ser xelkê sivîlên Efrînê çêdibe û rewşek ji tevliheviyê di herêmê de durust dibe. Artêşa Tirkiye di siyem roj de baregehên YPG li devera Til Refat topbaran kir. Ajansa Anadoluya Tirkiye eşkere kir
کو ارتشا ترکیه لدورین مرتلا فراته ده صبح دسیم روجده بارگهن یپکه لدورات الرفعت لباکور سوریه به 20 موشکان ارماج کر. هروها ارتشا ترکیه ده هر دو روزن چهارشم و پنجشنبه دجی به 17 موشکان لدر دورات الرفعت یا جهر کنترولا چکدارین پیاده ده توباران کر لبحث تو انجامان نکر. ارتشا ترکیه چکدارینی پیاده ینسر به پککه و کوان وکه تروریستان پسندکه به تقین عفرین دروژن بوری ده تومت باردکه لوما برسواوان به ایریش ده لگوری آنادول. بله تماشاوان هجا نهاجی امدچن آلمانیا محمد امین ابراهیم شروفکار سیاسی لقلبنا ما مستدما تباش به دما تباش به گلک سپاسیاتت کم سرچاوا رئیس وسلاوشتا و میوان تر و همی کار کرے قناعت ارکید کم زور سپاس ما مستا پشتی بحثا امبیجن دوباره وجاندنا ریکفتنا اداناج علی ترکیه و رژیم اسد اوجی گلکی رازیبونا خوال سر اکتیف کرنا و ریکفتنی دده خویا کرن هر وها روسیا جی امبیجن گلکی روسیا جی تکزیه لسر ریکفتنا نبرا رژیم اسد و ترکیه داد که اف چند چوات ده لگوری شروعین تمام مستا براستی سوری دوی دمه ده از یقینا گویت شتیجی قبول بکش برگو سوری دوی دمه ده پیشکی قوینه و قوتاوی چه بویه و آلیکاریاوی چه بویه او جی بلکی اتفاقیه ادانا جی کارب لغو بکر بس اتفاقیه ادانا گو بجیه به نج مصلحه ملت کرد منطقه دهیه يعني اگر درباز بونا تركي قو درباز بحدود سوري والشرد هندري حدود سوري بك حدود سوري حمب تركي القريداية شقاسي درباز بهندري منطقة حمب كردية ونج برجونديا ملت كرد قو اتفاقياتنا بيجي باشا ما درباري دفرا آرام و دمان هاتی بحث کرن لی تی زانیاری تی زلال کرن درباری ویک دانینه هر وقت لحظاتن جینینه لگوری نرینا تا اف دفرا آرام راگهاندنا وی ورا جیب جی کرن یان تنوی بمینه یان وی ورا جبیر کرن دفرا آرام نایب جی کرن برگو زور یک جی گلکی مصروف جرده يعني گلکی پرای جرده يعني تركي حيصدوا 22 كيلومتر حدودين برا سوريا وعراق وآرام بك حر السريد صد متري وعسكر كي دين حيص حزار وصدوا 20 عسكر ويدين سي دوراوي ويان عسكر بقهر بيشتي 4000 عسكر وسر حدود دين اش غيري تنق طوبا وسيارة عسكري ويدين سو تركي نكار دبرا آرام بيك بينه ويشاقي ويختيقوا دبرا آرام بيك بينه وقالك آلي كاريوك دولتي داگرکر سوری بکن یا دولت اقلیمی بود هندره سوری کار و خباته تک ایگو برجواندی وانته تایه سوری نکار بنا پیک بینه و ترکی نکار بنا پیک بینه و آلی کاریش بان دولت ابو خود اب دولت آلی کاری بترکی ناکش بو مثلا دبرا آرام ما مست چه رگری جبو آواکرنا دبرا آرام هنه يعني ند برجواندية نه روسيا داي وند برجواندية امريكا داي زور برجواندية وانا بيتي چه قبول ناكن جبرگو او د منطقه دنا وقتی کو د منطقه دبن وتركي بيت تك بسر ساحد نكارن برجواندية خود هندري سوري بمشني اگر سوري به اگر روسيا بو يا ايران به يا امريكا به ما مست تركيا هزر لمانا هزن خواد سوريا دتكي اويك بچواتي ددي از دبيجم بس پیاده ترسينه كردا ترسينه د منطقه ده ودخواز راضي كرنا هندري خو راضي بكش برگو انتخابات وين يجيك وي بلديات دخواز راضي كرنا ملد هندر ده بده انه وازهمه واز بقواتك قالكي خوشك د منطقه دم يعني باشا ما مستا دما او دورا آرام ورا درست کرن پیوسته بچه وی بیتا بکوت برجواندیا دوزا کردی ده ناكافت برجوانديا دوزا كرديد ابدا نش صالحي كرداي دورا آرام كانجي وي صالحي كردابه اگر
اگر اتفاقك دولي هبه وقد يكون ماشيين بين دبر آرام يعني او دبر آرام بقرن ويجاغد برجواندية ملتي كردرية اگر تركي دبر آرام تشيكر ند برجواندية ملتي كردرية باشا محمد امين ابراهيم شوكاري سياسي زور سپاس تا میهوانی مبو آسيا لعفرینا روجاوای کردستان ولاتیه که کرد کد انجام تقینا 20 مه ده بریندار بو ده نخوشخانه که ترکی ده جیان خوش دست و شهید بو جدره که طیبت جناف باجار عفرین ایرو جه آرکر راگاند ولاتیه بناوه مصطفى حیدر چولاق جبر برین خواهین گران ده نخوشخانه که ترکی ده جیان خوش دست ده جدره هر وحدا زانین کو نابوری د 20 مه ده ده انجام تقینا اتومبیل که ده لیناوندا باجر بریندار بو جبونا خوشخانه کا ترکی هاتا و گوهستن لیجبر برین خواین گران جیانا خوش دستا مصطفى حیدر چولاق کرده نشتجیه تاخا زیدیه و یک جدهان قربانین تقینا 20 مهیبو لعفرین بخاکی هات سپارتن لیکمپا الهولیا سر به پاریزگاه حسکی و آگر بکونه کی کت انجام ده زاروک کی جیانا خوش دست ده جدره کی خوجهی ج بازار حسکی راگهاند کو ده لکامپ الهول یا کو لروجهلات پاریزگاه حسکی دکوه آگر بکونه مالبات کی کت ده انجام وی آگری ده زاروک بناوی براوا حبیب طرابلسی جیانا خوش دست ده لگوری همان جدرهش بلیوی کنه آگر بسته کنه دنجی کت بکو تو زیانین مادی ورن تومار کرن کامپا الهول لسر سینور سوریه و عراق دکوه به هزاران جه در بدرین پاریزگاه دیرازدوری و رقای تیده دجین. چکدارین پیده لیکوبانی جوانه که کرد خودان خیزان و 3 زاروکی ویجی هنه دبن اشکنجی ده کشتن بیکو سدمین کشناوی جمالباتا ویره دیار بکن. چکدارên peyedêl bajarê Kobaniyê Kurdistana Sûriyê ciwan bi navê Mehmûd Binyamîn İbrahîm dibin eşkenceyê da kuşt. Li gorî jê dereke taybet nêzik ji malbatê ji arkêra eşkere kir ku çekdarên peyedê ciwanê bi navê Mehmûd ku xudan hevjîne û 3 zarokê wî hene û xelkê bajarokê girê spî ye û bixwe jî berê şervanekî çekdarên YPK yên bi ser peyedê vebû. Berî mehekê ew bêser û şûn bû. و پێدێش ماڵبەتا وی راگوتبوو کو وی 35 ملیۆن پرایên Sûrî birine û raviyaye. Lê derket ew girtiye û cemuane. Piştî di rojan ji agahiyên asayişa peyedêş malbata wî re ku bi fermana dadgeha peyedê dest dayine ser mal û milkên birayên wî û malbata wî. Lê birayên wî bi wê fermana dadgeha peyedê razî nebû. Wê êdî wan dest bi pirs û pirsiyaran derbarê wendabûna birayê wan kir. Piştra dadgeha peyedê saziş an gotenazul li ser 35 milyonan kir û bi 2 milyonan razî bû. Lê malbata wî ew yek jî red kir û duh sibê roja înî asayişa peyedê malbata wî agadar kir ku werin xestexaneyê û cinazeyê birayên xwe bibin bê ku sedemên mirina wî diyar bikin. Li gorî ku asayişa peyedê dibêje asayişî ew bi kuştî bi çend kêran di mala wî da ditîne. Lê birayên wî wê yekê red dikin ji ber ku malê wan cîranin beramber hevin. Li gorî ku wê jê derê ji arkêra gotiye li ser termê wî cihê eşkenceyê diyarin û ew dibin eşkenceyê de hatiye kuştin. Wasayişa peyedê rê neda malbata wî ku termê wî bişûn û ji birayên wî xwast yekser veşêrin û bingor bikin. Ciwanê bi navê Mehmûd Binyamîn İbrahîm ji bajarokê girê spî ye û ji hoza Elîzerî ye. Rewşa zarokan li Kurdistana Sûriyê roj bi roj xerabtir dibe û bi asoya paşeroja wan de hevdemê reftarê peyedê beramber wan tariye bêhtir pêzanî divê raportê de. Tevî ku komelgeha giştî ya netewên yekgirtî di sala 1959 de yasayek taybet bi parastina zarokan derxist û di sala 1989 de tevahiya welatên endam dê netewên yekgirtî de razîbûn li ser yasaya di derbarê parastina mafê zarokan û erkê wan li ser mirovên ku temenê wan li ser 18 salan re ye pejirand. Lêbelê mafên zarokên Sûrî bi giştî û yên Kurdistana Sûriyê bi taybetî piştî şoreşa Sûriyê di sala 2011 de dest pê kirî û piştî ku çekdarên bi ser peyedê ve bi hemahengî û rêkeftin li gel rejêma Esed rêveberiya devera Kurdî bi wekalet ji rejêma Esed wergirt peyedê dest bi çekkirina zarokan kir.
و دست به فرضکردنا ایدئولوژیا رێبازکirî ya taybet bi bîrobaweriyên xwe kir û ew yek bû esedem ku zarokên Kurd li Kurdistana Sûriyê rewşa wan têk biçe. Di vê derbarê de Biryanka Mutabarsî destbikara beşê hewarçûnê dirêxistina Human Rights Watch ya mafê mirovan de eşkere kir ku tanha çekdarên bi ser PYD ve berdewamin di biçekkirina zarokan de li Kurdistana Sûriyê tevî ku soz ji rêxistina navborî re dabûn ku ew ê wan kiryaran rawestînin. Raporta netewên yekgirtî di derbarê mafê zarokan de jî eşkere kir ku 224 zarok di navbera keç û Kurd de ji sala 2017 ta niha ji aliyê PYD ve hatibûn biçekirin û ew hejmar 5 caran ji berê bêhtir bûye. Ango di sala 2017 de hejmara zarokên ku hatibûn biçekirin ji aliyê PYD ve tinê 72 zarok bûn. Lê piştî salekî gehiştiya 224 zarokî. Rêxistina Human Rights Watch ya mafê mirovan eşkere kir ku ewan di Huzeyrana 2018 de nameyek ji PYD re şandibûn di derbarê rawestandina biçekkirina zarokan. Lêbelê PYD bersiva wan dabû ku her kesekî dixwaze tevlî wan bibe ew pêşwaziya wan dikin û eger temenê wan piçûk be duê demê de wan derbasî xolên fêrkirinê dikin. Ango îdeolojiya xwe ya rêbazkirî li ser wan ferz dike û paş re wan tevlî karê leşkerî dike. Bersiva PYD li gorî rêxistina Human Rights Watch tekez dike ku PYD biçekkirina zarokan de berdewam e. Ji bilî biçekkirin û ferzkirina rêbazên îdeolojîkirî zarokên Kurdistana Sûriyê dûrî xwendina zanistî jî ketine. Yekîtiya Ewropa navê Sûriye û çend welatekê din xiste nava lîsteya welatên ku piştevaniya terorê dikin. Ajansa nûçeyan ya Reuters ragihand ku Yekîtiya Ewropa 16 welatan xistine lîsteya piştevanên terorê de ew jî biriya piştevaniya rasterast yan jî biriya spîkirina pereyan. Ajansa Reuters navê 6 welatan eşkere kiriye ew jî welatên Iraq, Îran, Sûriya, Efganistan, Yemen û Kuriya Bakur e. Wezîrê Derveyê Tunsê tekez kir ku welatê wî li gel yekparçeya xaka Sûriye û rêzgirtin li serweriya Sûriyeyê. Xemîs cihênawî Wezîrê Derveyê Tunsê ragihand ku Sûriya welatekî erebî ye û pîwîst e vegere nava çarçoveya komkara welatên erebî de û Tunis piştevaniya yekparçeya xaka Sûriyê dike. Herwiha cihênawî got ku biryara dûrkirina Sûriye ji komkara erebî ne biryareka tekalî bû û pîwîst e komkara erebî biryarê derbarî vegera Sûriyê de bide. Welatiyên bajarokê Elteh ji ber topbarankirina rejîma Esed dev ji malên xwe berdidin. Malpera Eneb Beledî li ser zarê serokê Encumena Xwecehî yê bajarokê Elteh Meyya Dilxecer belav kiriye. Ku rejîma Esed di her du rojên borî de bi tundî bajarokê Elteh yê ser bi parêzgeha Idlibê ve topbaran kir û ji ber wê çendê bi sedan welatiyên bajarokê Elteh ji malên xwe derketin. Her li gorî malpera navborî serbar kir ku rêjeya not ji sedî tanha dev ji malê xwe berdane. Rejîma Esed berdewam parêzgeha Idlibê topbaran dike ku di encam de bi sedan qurbanî di navbera kuştî û birîndara de dikevin. Lê Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê Kongerê damezrandina kombûna hêzên civaka sivîl yên Kurdî lê Sûriye îro hat li darxistin. Di Kongerê de sehrê xistinên civaka sivîl yên Kurdên Sûriye bejdar bûn. Herwiha vexwendin ji bo endamtî û beşdariyê ji bo 51 rêxistinên civaka sivîl yên Sûriye ku li Hindir û derveyê Rojavayê Kurdistanê dimînin hatiye şandin. وقت إخراوي الجبهة السفير والهوليري كومبينات قاموا بر بروجيكي قارب الحبوب أبرا بيكنر يتركب تم وقفوا إخراوكي أوابكن
عند نافذ جبهة السفيلة يا كرد سوري أم آلی کار بن ملت خارا كشوجا سوريا التوائي ورا قدرة كردي سوريا كشوجا سوريا دا أقارب بله تماشاوان هجا لسر مجارا کومبونا هزن جواکا سیویل کو ایرو هاتیه راگاندن هاجی لستودیا آرکه جوان موسا اندزیار اندام کومیتا دامزرینر یا کومبونا هزن جواکا سیویل میوانی می لستودیا آرکه برز دما تباش به تو بخیر هاتی باز دما باش به بری حمد شیناوی جوان حج یوسف بله بورا مشکل نیه ددسوه که دا کومبونا هزن جواکا سیویل پشتی 8 سالان نزدیک 8 سالان ج کریزا سوریه کو درباس بن اف بینگافت نابینه کو هندکه درنگ هاتیه بريا حمدشتي او دسبيكي ما اف جوتن بيجي اني بو انه او 8 سالمه بسرمت شويه امنكارن فان ريخستني كاري سيفيل دكن ام بجيبين بكن كاركي وتفافي بكن كاركي بيكرب انه بو ملتي مني سوري ايش وانا وكل وانا كيم بك فاجبر فيك ام بريفزيديا دري 3 سال 4 سال ام دكن حاولت كن ام في تشتي بكن بجيبين ام كاركي تفهف دي بكن يك جبو ملتي خو ام اركيوان بجيبين فاف رخصني انا كما جياندنا هفدوش بو ام بكن وك جفاكك ما تشيكري برياوي ناجم جفاكن تشيكرنا او بجينا هاتنا بس ايرو ام بهوالي خورة ل فان رخصتنا لهوليري ولكردستاني لروج افاي كردستاني ولاوروبا يحر رخصتني مدني سيفيل جبو كردي بنا يعني كاركي كردي دك جبو جواكا كردي دك دناف سوري د ام جبو هنا ما كريه انه ام بكن في كاري بجيبين جبو في ملتي هاني بشكي ايش هاي كيم بكن راس بلكي زور درنگ شو بس ايرو اف دما هاني دمك حلك سياسي جي لسوري بريك دبي بشكي حالات امني استقرار تشيبوي لسوري بلكي بيتر كارمه بخورتر ببي و ناو رخصتني دولتيجي ناو دولتيجي كارك تخوازن جما ام بكن بالي كاريا وانا فاف كارا يعني وقت جمتي خصن ام بكن باشا ما مستهبريا نهاجي قالك يكيتي قالك دزگه قالك بلاتفورم هاتن آواکرن هاتن دامزراندن ایوا و چه آماده کریه جواکا روجاوای کردستانی را چل بردستی وحیه چه تشتکا نول بردستی وحیه هون پیشکش بکن بريا حمد تشتي بلاتفورم من هنا جواكن هنا ناف رولا سوري دبويه لناف كرداده يك جي بلاتفورم سورينه نكردينه بلاتفورم مدني سيفيل كردي تنية من هنا ديتي ام يعني ام بهيفينا جمانكا فينا مدام زراندنا مدى ام بريبينن طبعا ام برز واحترام هر كاري هر كسي وهر رخصنا ردكن او رخصن ام دخوازن بهيفينا ام بهفر بكن بفيكاري بريا حمد تشتي رخصتن داف دولتي جمد خوازن ام نوك رخصتنا مني انا كام تشيتكن هر رخصتن انه او ايشا ملت بيجين وانا جبونا الي كاربن وايش كيم بكن فافايا ام دخوازن اف ايشا هاني ام بيجين رخصتن ناف دولتي وقام الي كاربن في ملتي هان باشا بريز رخصني كبوره بجدار بن الكيجان دفرينا الكيدرينا تاني الهوليرينا كومبونا وريخسنين كود هوليري دنيان ريخسنين جزرفي ولاتن يعني هندروي سوريا دنا ريخسنين ايج مثلا اورو حاضر بون كونغري نب تايبت هوليري والكردستاني بون هناك ممثلين وان هبون ريخسنين روج افابون روج افاي كردستان بون هناك كان ريخسنين كردي لتركي بون لاوروبا بون دناف مدى اف ريخسنين بس ايجي كاركي سيفيلي كردي سوري دكه لكي دريبه ام سينغام فكري جوار و ام بهفر كار بكن باشا ما مستأف جواكا سيفيليا روج افاي كردستاني تنابينكو همان ازمونا بارتين كردي دوباره دكه
ام بيجم بس كو قالك بارشانا يعني او جي جواكا سفيل جبونا قالك بارشا باش جواكا سفيل انا جواكا هاني جواتك يكبونه نجواتك خستني وك بارتين روبرو زيادة بن ام دخوازن في كاري بكن كاركي يعني وقت بعربي بيجي متكامل دناف هفده ريخستني دناف مدى لجان اتحادات جمعيات نقابات مهنية افكارها ام دخوازن يعني بتمام بون هفدو بقره نا انه يعني يجي آلي كاري ايدن دبه نا هفدو خستن ازبيقين ويا عكسي احزاب السياسيين ايجنو تشيد بن وايجي زيادة بن يعني ريخستنا جواكي باشا عند زيارة جوان موسى اندامي كوميتا دامزرينر يا كومبونا هيزن جواكا سفيل زور سباس ميواني اركيبو باس اشترجي لیکن با دار شکران یا بنابراین روجاوای کردستانی رخصنا لشکری روج یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا چل روجیا شهید پیشمرگه هاشم عبدالقادر عزالدین کود انجام بویرکا هاتو چونه ده بریا چل روجی شهید بو ده هفجاند ده چل روجی ده هجمارک برفره جسر کردین پدکسی و اندام و کادرین وی و دوست و حوالین شهید و مالباتا وی بجدار بون و هنگوتار جی هاتن پیشکش کرن. سوريا ام خير هاتنا همي ليان سياسي كن كومالين سيفيل اداره او ريفبريا بوليس و اسايشا تشلروجيا بيراوريا شهيد هاشم عبد القادر سيد عز الدين مخابن قدرا ما كردايا هويا ام دفي شهيدا بدنو دفي ام خينه بدنو لبرخا بدنو حتى ام بگن قناقا آزادية و رزقارية جبر سري ما بلندا لمالبات الشهيدة وقتی هر یک كراكوي شهيد بي دو كره خستن پیش مرگه جبر گوشتنا پیش مرگه گوتنا هری مقدسه ايرو جناب سروك كردا سروك مسعود او قوتنا نابي پیشمرگه مالبات شهيد روش هر يكي دكري خوي خستن جي و شهيداده قوتنا هري داوي باب الشهيد هاشم وقت هات خالا پیشابوره قو اسهاتما بهياوه شهيد ويا شهيد ملت كرده شهيد برزانيته شهيد نام خدای مزون و دروان راستی ایرو چل روژیا پاکراوینیا شهید هاشم عزالدین بی ام وکو رخصتنا لشکر روژیا پارتی دموکراتی کردستانی سوریا و سازیا مالبات شهیدا وی کار پیروز ایرو رابی بی لکامپا دارشکران راستی مدید ایرو لسرما واجبه ام چل روژیا اف شهید قهرمان اف دها شر و رخصتنین تروری وکو داعش و وکو حشد کری و کار گلکی پیروز و میرخاصی ده حمی سنگری شرده وکو پاکروان هاشم و حمی پیشمرگین روش یک کارو خبات کری و خدمتا کردایتی کری و دفاع بر خاک و کرامتا ولات خدا کری راستی ایرو راست مزیده 55 شهید هن سرخاکا کردستان ایرو الباشور ایروش بر فرق و جدایی نینه چه باشور به چه روحلات به چه روآوا به جبر اف پیشمرگه هاتنه پرورده کرن و هاتنه فرش کرن لسر ریبازا برزانیه نمر او پیشمرگه لسر ریبازا برزانیه نمر به او کنگ جی بخواستن و لحمی درا و خوینا خوا بریجه لسر خاکا ولات خوا راست ایرو وضع کردستان سوری وضع که آوارتایه جبر حتی نها او کسین ایرو خوابینن دستكين دجمنا او كسي خابين وكيلي او سلطه امر الواقع ايرو كردستان السوري ده حتى انها قبول نكرنا لبلي بلا بزان ايرو دانستاندن سر اصل دولينا ايرو دولتي مازن شارشوبا سوري دنن وكو امريكا وكو روسيا وكو دولتي يكيتيا اوروبي وكو دولتي اقليمي ام وكو بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا وانجمان الاجتماعي كردي ام حمي هولي خددن ام حمی کار دیپلماسی کاری خور بکن تنسیق با دولت مازن را
جبر پیشمرگی روش در بازی خاک کردستان سوری ببه بکاره جبر ملت کرد کردستان سوری ده حمید حاجت پیشمرگانه تب دبیجن لازمه پیشمرگه و پیشمرگه دفاع بر خاک و کرامت ملت کرد کردستان سوری ده بکه جبر بی پیشمرگه کردستان سوری آزاد نابه اف کسی دی تمثیل ملت کرد ناکن جبر قاموس هواده تشکی نابه کردایتی تیدنینه جاره کی دیم سرساخی جمال باتا شهید را خوازن و سرساخی جمال باتا همین شهیدین کرد و کردستان خوازن و ام خوینا شهیدین پیشمرگین روش لجناب سروک مسعود پیروز دکن لگل کرد پیروز دکن و هر بج از بخیر هاتنا مهربانه شهید هاشم دکم از خوشکاوی مظلم صجاری خیر اسلامت هات سرچاویم هاتن صجاری پیروز بیلمانه برزانی را إن بريكا كراس شو نبيك غلط شو نبوش مان الحمد لله مستجارهم تبدأ بخير وسلامة هاتن أز خوهاويا مظلم إبراهيم قال لك البرمدليم عزيز والحمد لله شكر خدير بريكا راس شو نبيك غلط شو أم نبوش مان إن شاء الله سلاف اشتاوش تماشفاني الهجارة وتجي أف زحمتي كشاي وتهاتي بيري حاضر بوي براسي إيرو تشروجيا رحمتي الشهيد هاشم عبد القادر عزادين بو بله از ناوی خواب ناوی معلومات خواب خیر هاتنا تو و جميع چکی حاضر بود بری مجدور و نزیک هاتن براستی شهادت شکی گلک بیروزا دست هر کسی نکرده شهادت شکی گلک بهایا و نخواستم سر نهجه کی پاکش و ربازه کو کار ربازه برزانی نمرو و نهجی براستی يعني از چه بیجم کیما تحقي برزانيتي دا تحقي بارتي دا تحقي بيشمرقتي دا از چه بيجم كيما يبس استغالي كتني امي سوزدن ام صون دخون كومي سيرفيري بازي بن كبر ما تعبي خفكريه سيرفيري بازي وامي سيرفيري بازي بن حتى دلو بكون دلاش مدها شي از ومالباطا خو وقرايه خو كسو كاري خو راسم سيرفيري بازي معنا ومي سيرفيري بازي مين ان شاء الله ده کمپا در شکران یا پنابرین روجاوای کردستان خوجهیا در شکران یا یکیتی خواندوان و جوان دموکراتیک کردستان روجاوا سمینار روشنبیری جه اندام خورب بریک خستن کر سمینار درباره سرکردایتی و آوا کرن و بهز کرنا کسایتی جوانان دبو جالی ادریس شکر اندام انجمن حریمی یا پدکسی و هات پیش کش کرن امو که یکیتی جوان و خندکارن دموکرات کردستان خوجهیا در شکران ام بردوام لسر چالکی خوا لسر چالکی روشنبیری و لسر آلی خندکارو و جوانادا ایرو سمینارک پیشکش کرد لسر سرکردایتیج آلی ماموستا نرگز ابو نرگز و ایرو سر داخوازا خوجهیا یکیتی قطابی و خواندوانی دموکرات روجاوای کردستان ما سمینار دال سر صفات القائد صفات قائد ناجح وسركفتي وفرق نقبة قائد ومدير دا وفرق فرق قائد عادي ونعادي شافدو شنا يادي صفاتي هدام شخصي قادر شنا وشنا يقوم هو شنا يقو قريداني قائد بخلق دوراويرة قريدان او چه صفات لازم الجوي هبن وكاريغو بيدكي حتى خلكي بخفقري دي لکمپا دومیز یا پنابرین روجاوای کردستان لگوندواری دهوکه خولکا تایکواندو هاته لدار خستن خولا تایکواندو لناوندا جگرخوین دست پیکر و راهینه راوی خولیجی کچکا 14 سالیه نافين باش شاكر اسماعيل عمرين 14 صالية أمنها مركزات جكرخوين أم طلابة تعلمين تايكواندو أم ندس بيتكن تقريبا بينجي طلاب عددهم محددة عمري فرضا نه ده وباني ده حتى كاربن حتى تقاس يجي كاربن أم بعض طلابة دربين جبو هدفك هابي داغو فرضا جسمها رياضي بي ومستقبل كاربن دفاع خوجي بكن وزنها حزامها رشمجي كابتن رمضان كابتن يمنا
بولتنا مبداوی هات بریاب داوی آنینی دواره سرنوچه. رجب طیب اردوغان سروک ترکیا پیشبینیا راگهاندنا دورا آرام ده چند مهبه ده دکه. جبو کم کرنا هجمونا ایرانی ریوبریا دونالد ترامپ سروک امریکا هزر لمانا هزن خوال سوریه دکه. جیمز جیفری شانده امریکای تایبت جبو سوریه گهشته ترکیا و پروسه افکشانه و ورگوتو بیشکرین. یکیتیا اوروپا ناوی سوریه و چند ولاتا کی دن خسته ناوا لیسته ولاتن کو پشتوانیا تروره دکن. من انت خوشیده.